Siyalibingelela balaleli lababukeli kuzindawana zonke lapho elikhona. Silamukela kusifundo sethu sanamhlanje, isifundo sechumi lanye esikhuluma ngoRuth loEsther, olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Ngiza kunxusa engilabo ukubana balamukele njalo baziveze phakathi kwenu. Ngilibingelela lonke, igama lami nguJack Thulani Moyo. Salubonani bathandekayo, mina ngusiboneni Mhlanga. Liyabingelelwa ababukeli labalaleli, okhulumayo nguNonceba Nyoni, asicimeze sikhulekene. Baba wethu osekhaya ezulwini, siyabonga elinye ithuba osinika lona ukuthi sifunde kangcono ngawe. Esikucelayo ngasona lesi sikhathi Jehova ukuthi usithumele umoya wakho engcwele abe nguyoza sosichasisela ngcono. Besicela ukuthi ngamathuba afana nalawona lawa senelise ukuthi sibe lesimilo esihle. Kwenze ukuthi kwelinye lamalanga sikuhlangabeze emafini egameni likaJesu ehlala kuze kube phakade, siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga balaleli, siyabonga umthandazo esiwutholileyo. Isifundo sanamhlanje sikhuluma ngoRuth loEsther. Sikhuluma ngoRuth loEsther. Sizahle siqale ngokufunda indinyana yokwaziwa ngekhanda esithola kuEsther 5 ivesi kungelika 2. Ithi yona, yathi ibona indlovukazi uEsther emi enkundleni, yathokaza ngaye, yasiselula intonga yayo yegolide eyayisesandleni sayo, yamkhomba ngayo. uEsther wasesondela wathinta isihloka sentonga. Siyabonga. Ivesi leyi ikhuluma ngoEsther, ikhulume ngenkosi ukubana kuyini okwenzakalayo. Isifundo sanamhlanje balaleli lababukeli siyaveza kakhulu imumo eyayizungeze laba bantu ababaliswe lapha, umumo owawuzungeze uEsther. Kanti umlobi wesifundo uyasivezela ukubana ke ngalo mumo owawuzungeze uEsther lapha kunengi esingakufunda okungasiphathisa thina esiphila ensukwini zokucina. Yikho esiza kukufunda kakhulu namhlanje, bese sikhangela njalo lezi profeti eziseBhayibhelini nxa sikhangela lokhu okwakuzungeze njalo uEsther kanye loRuthi. Kanti okunye esiza kukunanzelela khona laphana, sizananzelela uthando lukaKristu. Ngokunye esiza kukufunda uthando lukaKristu asithanda ngalo nxa sesikhangela kakhulu okwenzakala ke kuRuthi, indlela athandwa ngayo nguBoaz. So ngokunye esiza kufumana esifundweni laphana. Kanti okokucina esiza kukufunda kakhulu ikuqathanisa ibandla likaNkulunkulu lalaba ke omama ababili uRuth loEsther. Nxa sikhangela ke kuBible prophecy sithola ukuthi omama umela ini ibandla. So bese sikhangela ukubana kuyini kahle kahle ibandla elizadlula kikho ensukwini zokucina. Ngamafitshane yikho esizahlangana lakho esifundweni sanamhlanje. Ingazi kubafowethu lapha kukhona yini abangakungezelela singakangena esifundweni ngokujula. Njo Siyabonga mfundisi. Isifundo lesi njengoba ususendlele kanje sithathela kakuhle kwese last week esisinika ukuthi kulezehlakalo thize esizithola ku-Old Testament eziyizifundo ezilotshelwe thina esiphila ensukwini zokuphela ukuthi senelise ukuzuza izifundo ezithile ngokuthi abayizolo bahambe njani, kuyini esikufunda empilweni yabo. Like ukufake kuhle ukuthi uRuth loEsther umlobuthi umama njengoba beveza bemeli ibandla, kuthi ukuthi okumele sikufunde ukuthi izehlakalo zalabo mama ngesikhathi sabo silezifundo thina esiphila ensukwini zokuphela kufanele sizifunde ukuthi nxa izinto sezisenzakala sivume ukuthi ilizwi lenkosi lakutsho lokho. Yes. Siyabonga Jack. Usewuthintile okunye umama, ngizayengezelela ngokuthi
indaba zonke esizifundayo eBhayibhelini kusukela ku-Old Testament ayisizo ndaba okukhulunywa ngazo ngale ku-New Testament kuthiwa they are cunningly devised fables. Hayi, zindaba ezisifundisa ngalapho esivela khona, lapho esikhona lapho esiya khona. So kusukela last week njengoba mamechilo besifunda izindaba ezisinika umfanekiso weprofesi kodwa kuzindaba ezenzakalayo. So ngokunjalo indaba kaRuth lo Esther layo ungayifunda uthole maybe i love story emnandi, but ngaphakathi kwe love story yona leyo uthola iprofesi esitshengisela umfanekiso ukuthi kahle kahle ngezinto ezizayo kuzayenzakalana. Siyabonga naso ke isifundo balaleli esiza kungena kakhulu sijule kiso. Ngicela usibambele indinyana esithola ke kuRuth 1 ivesi ku1 usiya ku5. Ruth 1 verse 1 to 5 ithi yona ngezinsuku kubusa abahluleli kwaba lendlala elizweni kwathi indoda yaseBethlehema koJuda kanye lomkayo lamadodana amabili basuka bayahlala elizweni lamaMowabi okwesikhatshana. Ibizo le indoda lalingu Elimeleki elomkakhe linguNaomi. Amadodana akhe amabili ayengo Maheloni loKiliyoni babengama Efrata aseBethlehema koJuda. Baya eMowabi bayahlala khona. U-Elimeleki umkaNaomi wafa, wasesala lamadodana akhe womabili. Athatha abafazi baseMowabi, omunye wayethiwa ngu-Opha, omunye ethiwa nguRuthe. Sebehlale lapho okweminyaka 10, bobabili uMaheloni loKiliyoni labo bafa. uNaomi wasesala engeselawo amadodana akhe womabili kanye lomngane. Siyabonga ivesi iyasivezela kakhulu inhlupho uNaomi loRuthi abadlula kizo osokwenze balaleli lababukeli kwathi bona ke laba ke ababizwa kuthiwa ngama critics abachothoza inkolo yesiKristu khona lokho sokwenze babhala izinto eziningi ngoNkulunkulu. Okunye abakubhalayo kokuqala babhala ngokuthi uNkulunkulu kuthi ukuthi kakho, God does not exist. Okunye okwesibili abakubhalayo babhale bathi khona uNkulunkulu kalamandla ukungenela nxa izinto ezimbi zisehla. Okokucina babhale bathi khona uNkulunkulu kanaki nxa sihlukuluzeka. Nasi ivesi siyifundile. Singakuzwisisa njani lokho? Singakuphendula njani? Kuliqiniso kanganani lokho ukuthi uNkulunkulu ekanaki njengoba nanku phela sesifunde le vesi eveza indlela uNaomi afelwa ngayo, wafelwa ngomkakhe, actually esuke eBethlehema okuthiwa khona ke house of bread. Ibalethi Bethlehem lithi house of bread. Kwase kulendlala khona. Esuka ebalekela indlala udubo singakubeka ngaleyo ndlela. Ayefika ngale sengena futhi kolunye udubo uhlupho. Sikubamba njani lokho? Nza kuqathanisa le ndaba esihlangana la kuGenesis 1 lapho sibona uAdam lo Eve besengadini yeEden konke kwakukuhle. Kodwa okwenza kube lobubi ukuthi bona basebenzisa imvumo yabo yokukhetha ukuthi bekhethe ukungalandeli umthetho kaNkuluNkulu kwabe sokuletha konke okubo kulandelayo. Now likewise nxa ufunda lapho zananzelela ukuthi ngani iumfanekiso siutholayo ngendaba leyo ukuthi basuka endlini yesinkwa kodwa akusela sinkwa endlini yesinkwa. Kusinika umfanekiso ukuthi sometimes isimo sikiso ngoba thina sikhethe ukungalandeli imithetho kaNkuluNkulu. Kodwa kutsho then ukuthi uNkulunkulu kalamandla okulungisisa khona lokho. uNkulunkulu ukhetha ukuthi ehloniphe ichoice yethu then thina sesisafa ama consequences our choice ethu. Kodwa kutsho ukuthi uNkulunkulu ngiyothe hayi lina selizahlupheka khathesi ngoba mfuna lihlupheke. Hayi sihlupheka ngoba sikhethe ukungalandela imilayo yakhe. Yikho ngakutsho. Siyabonga. Bengifuna ukungezelela mfundisi ukuthi umbuzo obuzileyo yiyo vele umbuzo ohlupha abantu abaningi. Ukuthi kanti nxa uNkulunkulu ekhona futhi ethanda abantu kungani kuhlutshekwa? Kungani siswela? Kungani silamba? Kungani sifelo?
ngicabanga ukuthi uJeku sehle wayendlalela kuhle. Okay. Indaba okumele siyizwisise ngomhlaba esiphila kiwo ukuthi umhlaba esikiwo wawele esonweni. uNkulunkulu kazange adala isono lokuhlupheka. Kodwa imbali yeBhayibheli yiyo yodwa esambulela isichazele ukuthi sifike njani lapha empilweni egcwele inyembezi lobuhlungu. Okay. Ithi uNkulunkulu wadala izinto zonke zizinhle ziphelele. Kodwa kwahlamuka ingilosi enkulu yahlamukela uNkulunkulu. Leyo ngilosi uNkulunkulu wazama ukuyibuyisa yala. Yabisa ke ithe isisusiwe ezulwini yabuya la yazodeceive uEva loAdam. So kwahle kwangena isono, kwahle kwangena irebellion, kwahle kwangena ukulamba inswela ubuhlungu bonke bahle bangena. So omnye ngaphinda abuze ethi alright nxa kwangena njalo kungani uNkulunkulu ahla ngadila lakho njalo. But still ikota liliana eyesiphambani yes God is love and justice. Kwavela kuhle ukuthi uNkulunkulu kungani eyekela izinto ziqhubeka kumbe evumela izinto ziqhubeka siphakathi kobuhlungu obungaka. Safunda ukuthi esindebeleni sithi inhlwa ibanjwa ngekhanda. Yes, savuma ukuthi uNkulunkulu sivezela ukuthi kwakumele ukuthi indaba yesono leyi lokuhlamuka kaSathane ikhule ivuthwe abe seyisuphuna ke ngokuphelela. Ngoba savuma ukuthi isihlahla ngabe usiquma ungasikhiphanga lempande sala sihluma. So khona lokho ukuthi uNkulunkulu izehlakalo sale zibuhlungu zinjalo siqhubeka uNkulunkulu uyanaka. Kodwa afuna luthando lona lolo. Uthando lukaNkulunkulu luthi izinto zikazivunyelwe ziqhubeke zinje ukuze isiphetho sento yonke isono sibe dealt with once and for all. Singaphindisi imile futhi. So asikuzwiseneni ukuthi uNkulunkulu yikho siyibona mfundisi ingalo kaNkulunkulu empilweni zethu. Lithi ukuthi phakathi kwameva akukho yini nceba esingakudobha sithi lapha siyalubona uthando kaMlemu, lapha siyaluthola uthando kaMlemu, lapha siyaluthola. Mina irose yodwa irose iflowers le rose liyantshengisa vele ukuthi la nxa anti rose lilameva kodwa ke uthi lihle njani. So empilweni semfundile ukuthi lona leliyani iluba lodwa liyasifundisa ukuthi iexistence yobuhlungu ihamba lokunyokuhle esingakudobha ngoNkulunkulu lothando lwakhe. Ngitsho lapho siyabonga ufuna ungezelela Jacob. Nginanzelela okunye lapho ukuthi ukuprove ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Ubona ukuthi uvumela ukuthi ezinye izinto zenzakale osenza ama choices angahambelani laye ngobe kwazi ukuthi useyenze iplan yokusihlenga emva kokuba thina sesimhlamukele. Indaba le mbona sakubona siyaphambili. Unanzela ukuthi uyavumela for instance ukuthi sifelwe ngabanye abantu kodwa kachi ivoid leyana ilokhi khona for eternity. Ngoba ngaze ngifelwe umuntu oyi1 ukhona omunye asemlungisisile ozavala isikhala salowo osesichile. So uvumela izinto zonke lezi zenzakale but approve still ukuthi ukhona njalo uyasithanda. Even sikhala even silahlekelo ukhona kulungisileyo ukuthi kuvale isikhala lesi esizidalele sona thina mana ngitsho njalo. Siyabonga kukhona ofuna ukukutsho okunye ngunanzelelayo ukuthi ekuqaliseni uNkulunkulu wayenikile iinstruction ukuthi sokulondoda onje osehlamukile wabanika imhlaba iinstruction kodwa uplanet Earth yena wabesekhetha ukuthi uzalalela lowo onguye ohlamukile and lokhu akwenza ukuthi uNkulunkulu angabe khona. Akwenza futhi ukuthi uNkulunkulu angabe ngoNkulunkulu onganakiyo kodwa kuya ngenxa yokuthi thina sakhetha kuplanet Earth ukuthi sizalandela umhlamuki. Kodwa noma kunjalo noma kule controversy enjalo uNkulunkulu lokho esilandelela lokho efuna ukusisiza okutshengiselayo ukuthi uya exista and futhi lokho lamandla ngoba ngabe akalamandla ngabe umhlaba lokudala waphela and uyanaka khona kumama kutsho ukuthi noma kukubi kodwa kukhona izinto ezabe zizinhle siyabe sizibona empilweni. Siyabonga yindaba balaleli njengoba nabe sitsho abafowethu lapha ukuthi ke inhlupho yebo zikhona ukufelwa lakho konke njengoba nasibonile uNaomi laphana lo Ruth indlela abafelwa ngayo. So kodwa ke sesikunanzelela ukuthi konke lokhu kweza ngenxa
yokukhetha kwethu batsho njalo abafowethu lapha ngama consequences ngimphumela yani yesono esangenayo ngenxa yani yokukhetha kwethu. Ngizoyelikhuluma ngondoda lo owabuyayo ukhulume ngengilosi ngubani ngundoda bani omunye sengabuza ukuthi ngubani lo ongaqanjwa ngebizo. Okay, ungafunda uEzekiel 28. Usinika ukuthi ezulwini kwakule ngilosi enkulu kwakuthiwa nguLucifer eyayiduzane kangaka lobungcwele bukaNkulunkulu. Yiyo indoda esikhuluma ngayo ukuthi yahawukela ukukhonzwa kwaNkulunkulu ngoba yayilinhle ilamandla amakhulu. So uNkulunkulu ekhonzwa layo yafisa ukuthi ngabe iyakhonzwa njengoNkulunkulu. So yindoda eyathi uNkulunkulu ezama ukuyenza izwisisa ukuthi hayi wena uyisidalwa mina ngingumdali la uJesu ngumdali. Kwahle kwehlulwana khwapha wangayithobeli intando kaMlimi yikho wasuswa. Yikho sibona impi yakhona isisuka ezulwini isibuye emhlabeni nguye simthole selinga ke uAdam ensimini. So siyabonga ke kukhona okubalaleli nxa siqhubekela phambili. So sithola ukuthi yebo kambe ububi bukhona emhlabeni lapha. Ukufa izinswelo insizi. Lanxa kunjalo sithola ke lapha ukuthi ke uthando lukaNkulunkulu lokho lwenjani lubonakala nxa ukhangela umhlaba osizungezileyo uyabona uthando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lokho enjani esithanda njalo uNkulunkulu ulokho enjani in control. Akuthi ukuthi uNkulunkulu ngenxa yokusono sathe sangena umhlaba sehle wawuchiyela lundoda sehle wawuchiyela uSathane hayi kodwa uNkulunkulu lokho enjani ebambile izintambo. Kunenge okuhle singakubona emhlabeni okuveza ukuthi uNkulunkulu ulokho enjani ekhona njalo uNkulunkulu uya exista. Ngicela ukuthinta ukuthi isayini enkulu kakhulu yokuthi umlimi uyasithanda sinjalo sonile sinjalo sifelwa isipho asipha ngoJesu. Ukuthi lapho silahleka sisuka entandweni yakhe simflathela sikhetha ukufa uNkulunkulu asilandele asizuze ngoJesu. So as long silo Jesu silakho konke sikudingayo singazuza uJesu. So uthando lukaMlimi luvezwe ekuthini umhlaba ohlamukayo uNkulunkulu ubuyisa ngaye yena. I-sacrifice yona la ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe ehle athatha indawo yomuntu. I-greatest gift imfundise singeke sibalekele siyale kuphela izithutha. Luthando lumangalisayo. Siyabonga kakhulu. Akusibambele uRuth 1 verse 20. uRuth 1 verse 20 sizwe ukubana isinikani laphana. Ithi yena wathi kubo lingangibizi ngokuthi nginguNaomi wothani ngingumara ngoba uSomandla wenze impilo yami yabamunyu. Ngubani okhuluma lapha kwase kutheni lapha ekhuluma lamazwi kwase kutheni lapha khona ongasincedisa laphana lapha kukhuluma uNaomi esenanzelela indlela impilo yakhe enzima ngayo usukile elizweni lakhe waya kwelinye ilizwe lamaMowabi uthi esuka khona pha usuka elomkakhe usuka elabantwana usuka ebalekela indlala athe efika khona ngale atholakale esefelwa ngumkakhe ahlale futhi afelwe ngabantwana bakhe abesenanzelela ukuthi hayi impilo yakhe enzima usemuva from ukuba nguNaomi into encomekayo usesithi uthi hayi mina ngingumuntu olempilo enzima lebizo lami nisafuna libe nguNaomi sengifuna libe ngumara ngoba uNkulunkulu wenza impilo yami yabanzima lempilo yami imunyu. Hayi ngicela ubambe khonapho Nceba. Fundisi ngicela ukubuza ukuthi uNkulunkulu nguye yini wenza impilo zethu zibe buhlungu. Ngilandela amazwi kaNaomi lathi singangena emumweni enjalo sikhala ngokuthi uNkulunkulu bayibona indaba yempi le impi le iphakathi kukaNkulunkulu loSathane. uSathane uthi uNkulunkulu nguyorongo uthi libona ubuhlungu bonke lobo uNkulunkulu yakubona and umuntu ingqondo yakhe yonke vele ithi omubi uNkulunkulu ofelweyo uNkulunkulu bantu ochabalelwe yinotho uNkulunkulu bantu liyayibona ingqondo kaNaomi iyesilayo kodwa engikuzwisisayo mina bangani bami ukuthi uNkulunkulu ungafunda uFirst Corinthians chapter 10:13 uthi khona uNkulunkulu kasoza avume lilingo so oyehlisa ububi
ngusathane nguye umnikazi wobubi kodwa kungakabuyi kimi uNkulunkulu ufaka esikadini abone ukuthi ngingakuthwala yini so befuna ukuthi at least siyabonga kakhulu ngoba sithola kakhulu usebuyela ke uNaomi lapha kasela myeni wakhe kasela madodana akhe usekhuluma lawa mazwi ngalindlela mhlawumbe esebuhlungwini uyakuveza laphana so siyakunanzelela ke balaleli lababukeli ukuthi ke isono kanye lezinhlupho lezi zenze ukubana khona ke ubudlelwano bethu loNkulunkulu mhlawumbe bube munyu ngoba umunyu lo gezi evela kuNkulunkulu uza ngenxa yani yesono esaba khona emhlabeni lapha. Ngicela uqhubeke usifundele uchapter 2 lapho uvesi kungu-5 uvesi kungu-5 kwehle layo laphana chapter 2 ivesi ngu-5 siya ku-20 kodwa sizafunda ke amalutshwane laphana amavesi. Ithi yona uBowazi wabuza okhangele abavunayo wathi intombi le ngekabani yena wathi ngumMowabi owabuya loNaomi uthe ngicela ukudobha okusalayo phakathi kwezithungo ngemva kwabavunayo. Ulokhu efike emasimini ekuseni wasebenza njalo nje kuze kube khathesi ngaphandle kokuphumula kancinyane nje emthunzini. uBowazi wasesithi kuRuthe lalela lapha ke ndodakazi yami ungaze wayodobha kwenye insimi ungasuki lapha hlala lapha lamantombazana azincekukazi zami nanzelela leyo nsimi lapha amadoda avuna khona wena ulandele amantombazana. Sifunde lo verse 11 okay. Ngiwalayile amadoda ukuba angakuhluphi ungezwa usuwomile uhambe uyonatha ezimbizeni ezikhelelwe zagcwalisa ngamadoda. Ekuzwa lokhu uRuthe wathi mbo phansi ngobuso wababaza wathi kungani ngifumane umusa ongaka kuwe uze ungizwele mina ngingowezizweni. uBowazi wathi sengitsheliwe ngakho konke owakwenzela unyokozala usukela ekufeni komkakho lokuthi wachiya uyihlo lonyoko lelize lakweni weza ukuzahlala labantu owawungabazi. Siyabonga sihlangana ke lapha balaleli lo Ruthi lo Bowazi. uRuthi esesensimini kaBowazi lapha sithola uBowazi emenzela umusa ngendlela emangalisayo lapha emenzela umusa ngendlela emangalisayo. Kuyini ke lapha esikunanzelelayo umlobi uletha ke umbuzo omangalisayo ubana ke kambe lokhu esikuthola kule ivesi kumbe kula amavesi kusincedisa njani ukuthi sizwisise uNaomi langalokho ayisesimeni sona kuyini esikutholayo kakhulu okuveza ke ukuthi khona ke uNaomi wayeselethemba lapha. Ivesi isivezela kakhulu uRuth esengaphi esekuBowazi. Yes. Actually ungafunda ngoba ivesi komele sefika kuverse 20 lapha. Uverse 20 nguye ke osivezela kakhulu nxa uRuth esebuthile njengokuthi kukaBowazi wabutha uyabuyela ngekhaya ngale. uNaomi abesebuza ukuthi khona ke ububutha ngaphi abeseveza konke lokhu ukuthi khona hayi umuntu othiwa nguBowazi. Sithola ke uNaomi ethokoza ngokuzwa igama elithini Bowazi. Kungani kwaba kuhle kangaka kuNaomi nxa wayesesizwa indaba kabani kaBowazi. uNaomi engakutsho ukuthi unanzelela ukuthi uRuthe ubengananzeleli esebenza ngale khuluma lo Bowazi ukuthi umuntu akhuluma laye umuntu ozabasiza ekuhluphekeni kwabo ngoba yena kasuke elizweni lela ngithi now utshela uNaomi yananzetha hayi umuntu lo isihlobo sethu. Now okuqhakathekileyo ngokuthi isihlobo sakhe yilokho bona isimo abahlala kiso khathesi ukuthi bayahlupheka abala ndawo yokuhlala into ezinjalo ilenda abalayo abafisa ukuthi beyithole back abangeke beyithole kungela muntu oyisihlobo sabo abambiza ngesikhiwa kuthiwa kinsman redeemer ongabasiza ukuthi beyanelise ukuthola ilenda yabo back. Now bethola uBowazi sebethola umuntu ongabasiza ukuthi bephume kuhluphekeni.
yikho uNaomi ethokoza kangaka uthi hayi phela wena uzwisisi ukuthi umuntu lo somtholile nguye selitikiti lethu ukuthi sisuke ekuhluphekeni esikukho yikho ethokoza kangaka. Okay. Okunye ngifuna ukukuthinta intokoza layo laphana kuverse 20. Uthiwa uthe kabongwe uNkulunkulu ongase who has not forsaken us. Yes. Ongazange asihlamuke kumbe asichiye. And mina ngifunde esinye isifundo khona laphana kuNaomi ukuthi uyavuma ukuthi la nxa singangena enhluphekweni ezinjani uNkulunkulu uthembisa ukuthi uza kuba lani. Yikho kwaIsaiah 43 still nxa lidabula phakathi kwemililo ngiza kuba lani. So kuyasincedisa khona laphana. Mani ngingezelele ngendaba ye of kin. Lo seduzane kangaka ukuthi ungafunda uLeviticus 25 laphana uvese ngu25. Yes siyakhona. Yes kulapha siyakhona. Yes hayi ubala right asibalele. Yes angasifundela bese ngilethe comment 25 ithi yona uma omunye wakini esebe ngumyanga eseze ethengisa okunye kwempahla yakhe isihlobo sakhe kasisize sihlenge lokho okwakuthengisiwe ngumuntu wakibo. Right bengifuna ukuthi sithi okwenza uNaomi athokoze ngilandela umbuzo wakho ukuthi usethole umhlengi kakhulu kuphela isihlobo esizabahlenga ilendi yabo itholakale back labo bazuza impilo engcono. So lokhu engufundayo lapha mfundisi njengoba sithele izifundo zenzakala izolo ukuze thina sizuze ukuthi namuhla ensukwini zokuphela izinto ziminjani. Umlobi lapho uveza ukuthi uBoaz njengalo sethokozelwa nguNaomi ukuthi nguye osesihlenga nguye oseduze kwethu kangaka osesihlenga. Uthi usivezela ukuthi ungumeli kaJesu uyitype kaJesu ukuthi uJesu nguye oseduze kwethu kangaka. And indaba yokuthi uJesu abe seduze kwethu kangaka ukuthi enguNkulunkulu athatha ubuyithi bethu embese ubuNkulunkulu ngokuba ngumuntu. Anti ivesi lene kuIsaiah 70 a son is born a son is given. So uJesu uphiwe uluntu ukuthi abe yiluntu ukuzahlenge uluntu. So uBoaz uNaomi khona laphana ubona umhlengi onguBoaz. Thina umhlengi esilaye nguJesu esithe sesilahlekelwe yimpilo ephakade isono sisibulala sazuza umhlobo wethu oligugu oseduze kangaka. Useduze ngoba uyisimo sethu kasihlenga ngeNkulunkulu elapha kodwa waba njengomunye wethu waba legazi waba lenyama waba ngumuntu kuzasihlenge. Siyabonga kakhulu. So nxa sikhangela ke kuRuth loBoaz siyabonga amazwi amahle esiwathola ke laphana. Yikho phela emlaleli othandekayo ukuthi nxa ukhangela izahluko zeNew Testament nxa uJesu wayesebuyile wayekhuluma kakhulu uJesu ukuthi yena uyindodana yomuntu. Wafunda kuMateyu 12 verse 8 uzakutshela ukuthi the son of man indodana yomuntu. Ngafunda uMarko ngu8 verse ngu31 ukhuluma futhi indaba efana nayo. uLuka ngu22 verse 22 ukhuluma indaba efana nayo. uJohn ngu3 verse ngu14. So uJesu wathanda kakhulu ukuthi atho yena uyindodana yani yomuntu. Usitsho ukuthi khona ke uyisihlobo sethu esinjani esiseduzane. Nxa siqhubekela phambili sizananzelela ke uBoaz lo esikhuluma ngaye lapha esehlanganele lo Ruth esiba ngumhlengi. Yes. Njengoba sikhuluma ngokuthi ke uNaomi wathokoza ngenxa ukuthi wayeseyizwisisile indaba yokuthi khona umuntu okhuluma ngaye isihlobo sethu. Ngendlela yesiko lako Israel lesiJuda oyisihlobo nguye okumela kanjani ahlenge oyabe sebunzimeni. So sesimthola ke uBoaz esesiba nguredeemer esesiba ngumhlengi. Ake sikhangele kuRuth ngu4 ivesi ngu1 laphana sigijime laphana. Kusenjalo uBoaz waya esangweni ledolobho wahlala lapho. Kwathi isihlobo esihlengayo ayekhuluma ngaso sisedlula lapho uBoaz wathi, "Woza lapha mngane wami, uhlale phansi." Waya kuye wahlala phansi. uBoaz wabiza abadala bakulelo dolobho abalichumi wathi, "Hlalani lapho." Benza njalo. Wasesithi kusihlobo esihlengayo, "UNaomi
osebuyile evele eMowabi uthengisa isiqinti esasingesomfowenu uElimeleki. Right. Ana khona lapho. Ukuze sihlenge isikhathi sethu lapha. Uzananzelela ke indaba efunda lapha mlaleli. uBowazi uselungiselela ukubana khona ke uRuth anjani ahlengwe. Kodwa ukuze akwenze lokho ivesi ngale kuLevi ku25:25 ikhulume ngesihlobo esiseduze. Siyabona indaba ngkhona. Isihlobo sani segazi. Kuyini esikuthola laphana nxa sikhangela ku chapter le? uBowazi sikuthola laphana mfundisi. Uverse 1 uthe wahamba egedini lomuzi. Egedini lomuzi bekuyindawo lapha kade kusiba khona lemhlangano evumelekileyo eformal eyiyo. Wenziwe sibili ama decision acacileyo. Right. Bekungaso ndawo yokuphonga ukuthi siyaphonga uhlangana sizenze lokwethu. And nxa efika egedini kuthiwa wase bizi isihlobo eseduze ukuthi nasi indaba esilayo la, nasi indawo esilayo la, ayilethe indaba kaNaomi. Ayibe sesithi njengokwesiko lethu lingamhlenga. Nangu yes, nangu wena ndoda ungamhlenga kumbe. Kodwa sibona amadoda lawa emhlanganweni lo osegedini besehluleka kumbe bengekho in a position yokuthi bamhlenge. Kodwa sibe sesibona ke istep esesithatha nguBowazi ukuthi yena abe nguye oba ngumhlengi wale imuli, ukuthi athenge iland back, ayithathe iland back, athathe labanikazi bayo. So yikho umlo basilethela khona ukuthi mina futhi ngibona le humility kasogovu kayisuye kwesinye isikhathi mina ngithe ngifunda indaba le ifundisi khona lapha senzela uRuth umusa hayi glina lapho dobhadobhe lapha hayi ethi ezisebenzini lingamenqabeli kazuze lo khona lapha kusafest uyabusubona engani hayi vele kulento afuna ukuyisetha. Kodwa ngekwesintu simbona esenza iprocess yonke elande evumelana laleso lalowo mkhuba ukuze olahlekelweyo ahlengwe. Yes, siyabonga abalaleli. So sithola ke uBowazi esiba yiredeemer ngayo naleyo ndlela eyokuthi ke sikhona isihlobo esasiseduze waqoqa abadala bayegedini wathi ukuthi nanga umuntu omela kwenze lo ahlenge ngoba uyisihlobo esiseduzane sikabani sikaNaomi. So nxa esehlenga ilendi le kumele ahlenge uNaomi athathe lo Ruth. Kodwa sithola ke lundoda esala ethi hayi ungakwenza wena, mina kangikho kuleyo position yokubana nginjani ngimhlenge ke uRuth ngihlenge ke lo Naomi. So sithola ke uBowazi kusiba khona formal exchange lapha nokhipha kuthiwa wakhipha isicathulo sakhe lundoda wanika ubani uBowazi ukuthi hayi lokhu sokusemthethweni ukuthi sengivumile ukuthi wena ukwenze uyebhadala wena wenze konke okufunakalayo umhleli. Sifundo bani sisithola lapha? Nginanzelela okunye la ngingakabuyi kumbuzo wakho ukuthi kulomunye umuntu ngihlengulethe eduze ngapha khathesi thi kulomunye umuntu othi yena ule claim kithi olwela thina ngapho uNkulunkulu esithi singabakhe laye uthi hayi laba ngabami. So uBowazi ubuya ebengani nguJesu othi hayi laba ngabami ngoba yena ubuye ezohlala kithi ebe ngomunye wethu eprove ukuthi ucloser kithi than uSathane. Kodwa uSathane yena uthi abantu laba ngabami ngoba bawonile. So ngokona kwabo kuthi uthi sebeforfeite iidentity yabe connected lawe sebelami. So siphi umfanekiso wona lo muhle ukuthi uNkulunkulu ufike esigabeni sokuthi ethi hayi mina abantu laba ngibathanda kangaka and ba close kimi kangaka ukuthi ngizabuya ngikutshengise leSathane ukuthi ngabami ngokuphila labo ngibe yibo nginqobe lokhu abakwesabayo okuyikufa ukuze ngibalethe futhi bebuye kimi. So ngibona umfanekiso nje omuhle ukuthi uBowazi ngani uhambelana lo Jesu ozabuya in the future. Siyabonga. Ungenisa enye indaba eqhakathekileyo uthe kulomunye umuntu uSathane la uyaclaima
siyakuthola yini lokho eBhayibhelini ungafunda ke engxenye ivesi ibenye uJude ngo1 verse 9 akhona amanye amavesi mlaleli ongawafunda usuwedwa uJob ngo1 ivesi ngo6 usiya ku11 uMateyu ngo4 ivesi ngo8 usiya ku9 ungawafunda wona la amavesi kodwa kalesi sizafunda uJude ngo1 ivesi ngo9 ithi yona kodwa lengilosi enkulu uMikhayeli lapho ephikisana loSathane ngesidumba sikaMosi kazange alokothe ukumthuka ngenhlamba kodwa wathi inkosi kayikukhuze silani ngilandelela indaba elethwe nguJackie lapha ukuthi uSathane uyaclaima ukuthi singabakhe ngokona ngabuyele emuva ngalo uzananzelela ukuthi uMoses kulephutha alenzayo lapho uNkulunkulu esithi kakhulumelani ledwala yena wagcina njani elichayile idwala kabili so konkhana ke iphutha lenzayo uSathane wahlwala ibamba wathi ke lo usengowami siyabona indaba ngakhona so sithola ke ivesi leyi eseclaima ukuthi ke lo usengowami kanti ke sorry mfundisi ngoba ukuthi vele uAdam ngokuthi alalele ilizwi likaSathane adle okwakuthwe angakudli uNkulunkulu wathatha umhlaba wawunikele esandleni sikaSathane so yikho kunika uSathane amandla yikho ivile ku temptation ethatha uJesu esithi zwana wena ungawela phansi ungodamele into lezo zonke ngezami uzipemba nguAdam so ivini wonke umuntu ophume endleleni kaNkulunkulu wangalalela uNkulunkulu uSathane uyamclaima as his own umhlaba lo uyawuclaim ukuthi ungowakhe ngoba wawuphiwa nguAdam so yikho esikutsho kulethwa nguJesu ukuthi ungani ngesihlobo esivuma alongo wami but yikho ubona kule dispute eyokuthi ubani ngokabani uMoses ngokabani ubani ngokabani so bonke abantu abawele esonweni uSathane ubaclaima ngabakhe but thina rightfully ngokudalwa la ngokuhlengwa singaba kaNkulunkulu siyabonga so njengoba uBoaz wabhadala konke kwakufunakala wathatha uRuth wathatha ke konke kwakhona wamhlenga sithola ke uJesu laye ensenza njani ebhadala kusitsho ukuthi nxa sokusiye kucineni ke indaba ye-judgment nxa sokusahlulelwa i-judgment ivele yona iza kunqoba on the favor yabangcwele ngenxa yani ngenxa ukuthi uJesu sowabhadala wasidala wabuya futhi wazohlala lathi wabuya wenza njani wabhadala so wasihlenga sesinjani sesingabakhe so ukuhlengwa lokho ke sokusiya ke ngechoice yomuntu ukuthi uzavuma ukuhlengwa lokho ngoba ngiyacabanga ukuthi uRuth wayengakhetha ukwala ukuthi khona angahambi lo Boaz wayengakhetha wayele choice so kuyafanana ke lathi balaleli ichoice ukukhetha kulokho kunjani kukhona ukuthi nxa uJesu ebhadele ukhethe kuba sohlangothini lwakhe kumbe uyale ulokhe ulokundo undoda lo kukhulunywa ngawo uSathane osiclaima ngenxa yokona kwethu xa ekhuluma laphana ube ulungisa ke uEsther ngo3 ivesi ngo1 usiya ku6 ungatsho lithi malichasisa malixoxa lapha kungikhumbuza indaba ekagoma lo Hosea okay umfanekiso clear ositshengisela khona okwesiqeda ukuthi uNkulunkulu singabakhe ngokuthi wasidala waphinda wasilandelela singamcelanga ukuthi asilandelele but yena ngoba uyasithanda uthi ngizalilandela ngizolithenga angikhumbule at any point uthi uGoma wathi ngicela uzonithenga sho Hosea hayi yena uHosea nguye othunywa uNkulunkulu hamba uyemthenga okusinika umfanekiso omuhle ukuthi esiqale ngakho lokhana iaccusation yokuthi uNkulunkulu kasithandi kalamandla isingamanga vele ngoba yena ulamandla okusidala lamandla okusenga akulo omunye ongasihlenga kakhulu siyabonga sifundele uEsther ngo3 ivesi ngo1 usiya ku6 sifundele ithi yona ngemva kwalezo zenzakalo inkosi Ahasuweru wenza uHamani indodana kaHamedatha umAgagi waba lodumo ngokumphakamisa wamupha isikhundla esiphakemeyo esihloniphekayo esedlula esezinye zezikhulu zonke iziphathamandla zesigodlweni esangweni lenkosi zaguqa phansi zamkhothamela uHamani ngoba inkosi yayilayile lokho ngaye
kodwa uMordekhai kazange amkhothamele loba amkhonze. Kwathi iziphathamandla zasesigodlweni esangweni lenkosi zabuza uMordekhai zisithi, kungani ungalaleli umlayo wenkosi? Bakhuluma laye izinsuku ngezinsuku, kodwa wala ukwenza lokho. Ngakho bamtshela uHamani ngalokho, befuna ukubona kumbe isenzo sikaMordekhai siza kwamukeleka, ngoba wayebatshelile ukuthi yena ungumJuda. Kwathi uHamani ebona ukuthi uMordekhai kamguqeli njalo kamkhonzi, wathukuthela kakhulukazi. Wathi ngoba wayesekwazi ukuthi uMordekhai udakubuka ngaphi, wawulahla umqondo wokubulala uMordekhai yedwa. Kodwa uHamani wadinga indlela yokubulala bonke abomhlobo kaMordekhai abaJuda kuwo wonke umbuso ka-Ahasuweru. Siyabonga abalaleli ukufunda kwelizwi laphana. Sithola uHaman lo Satan. Lapha umlobi uqathanisa uHaman lo Satan. Njengoba sesiqalisa isifundo sathi thina sizagxila kakhulu kuRuth lo Esther. Sesithola ke lapha ke uEsther, sithola ke uHaman lo Satan ebhukwini lika Esther. iBhayibheli lapha isivezela okunye lapha. Ithi yena kwaba khona ukuthukuthela kuHaman. uHaman wayephakanyisiwe, abantu babemkhothamela, anti wayephakanyisiwe. Siyasikubone khona lokho ukuthi abantu abalamandla abalesesikhundleni eziphezulu bafanele basalutho. Yes. Kungabe kukhona okungabe kwakuphambanisekile yini laphana ukuthi uMordekhai akwenze njengabanye ababekwenza, ngoba abanye sizwa ukuthi ababekwenza nxa sikubala kuphonga udlula. Kungani uMordekhai wayedeleli i-authority. Okay. Ukuthi abanye basalutha kushefu wena usaluthi. Kodwa kwakuhamba mfundisi kungasikho kusalutha lokuhlonipha kuphela. Kodwa kwakuyikho kuthiwa ngesikhiwa ithe pay homage, ile kukhonza thize. So uMordekhai ngesizathu sokuthi wayekwazi engumJuda anti basebugqilini, ekwazi ukuthi ufundise ukuthi uNkulunkulu munye okhothanyelwayo okhonzwayo. So yikho okwenza kube le clash. uMordekhai lo Haman. uHaman enguphikhileyo ukuthi kuthiwe wazonda, wathukuthelela uMordekhai, wenza icebo lokuthi kabulawe labo bonke abendlu kaMordekhai. Umlobi lapho sinike ngize ngacabanga indaba ye 3 Hebrew boys. Ukuthi ivini ngesikhathi kubusana iBabylon, lapho kumele kukhonzwe isithombe segolide. Kulamadoda amathathu athi thina safundiswa into eyodwa ukuthi munye okhothanyelwayo ngowadala izulu lomhlaba bala ukukhothamela isithombe. So umlobo usivezela ukuthi izehlakalo zonke leziyana esikaMordekhai lazona ezinye ezikhona zisivezela umumo zabakhona ekupheleni kwesikhathi kwezokukhonza. Ngoba uSathane lapha ungafunda uSambulo chapter 12 usinika ukuthi uSathane uSathane wathukuthelela ibandla likaNkulunkulu, walixotshanisa labaleka lacatsha ngaphi enkangala, lithe selikhwala uNkulunkulu walihlenga. Kodwa uverse 17 wakhona uthi wathukuthelela obani uSathane? Laba balempa ezimbili abayegcina umthetho kaNkulunkulu, number 2 belobufakazi bukaJesu. So indaba yonke even ekupheleni kwesikhathi ekaMordekhai lo Haman siyibona iziphinda ebandleni lensuku zokugcina. uSathane emelwe nguHaman ufuna ukukhothanyelwa, ufuna ukukhonzwa, ngoba sivumile ukuthi ezulwini yikho kwamenza wasuka ngenxa yokuthi wayesefuna ukumelana loThixo ngoba la efuna ukukhonza. So ngesikhathi sokuphela uzasebenzisa amakhosi omhlaba, asebenzisa ababusi ukuthi achumayele lakhe ivangeli, amiso wakhumbuso bonke abangasoze bawuthobele intando yakhe lo mbuso wakhe, bonke uzabalolaka kibo enduzalaya ukuthi babulawe. So into yonke le yasincedisa ukuthi sizwisise izehlakalo zethina esiphile ensukwini zokugcina. Nxa sezisenzakala indaba yokugcina izaba indaba yeworship. uNkulunkulu uthe edala
in 6 days wasekela ukuthi isabatha lilusuku lokukhonza luluphawu lwakhe olumehlukanisa labanye bonke othixo abangavezwa la ngoba yena nguye wadalayo. Ngesuku lesikhombisa waphumula wasesekela ukuthi wonke umuntu ngaphansi kwelanga odalwe nguye aphumule amkhonze. Kodwa sithola uSathane ngoba la elombuso wakhe afuna ukuwumisa ulolwakhe usuka lubekayo oluyilo azafuna ukuthi ekucineni kwesikhathi abantu bonke emhlabeni bakhothame ngalo bakhonze. So kuba le clash vele phakathi kukaSathane loNkulunkulu. Siyabonga Mrs Mhlanga. Usukuvezile so kuthi ukuthi lapha ke kwakudlula lapho nje wona usukubekile uMordekhai ukuwala kwakhe ukukhothama kwakulokwenza lani lokukhonza. Kuthi ngolwazi lwakhe ngoNkulunkulu la ngalokho iBhayibheli enjani ekulobileyo. So mlaleli lombukeli kuthi ukuthi iBhayibheli nxa ivezile ukuthi sikhonze njani ivezile kubana siziphathe njani ngalona lolo lwazi oluvele eBhayibhelini la ngalezi zibonelo isibonelo for example esika Mordekhai owamayo wathi hayi mina ngeke ngikhonze kumele lathi sinjani sifunde khona lapha sihle siqale khathesi ukwenza njani ukubana sime lapho ke iBhayibheli nxa injani iveza ukuthi hayi lokhu akumelanga sinjani sikwenze ubufuna ukuthi nje oqala sekuthindile mama bethu ukuthi vele inkinga iwo leyi impile iphakathi kwaNkulunkulu loSathane. Now abantu sebe yi-collateral damage ukuthi ngoba abantu badalwe ngoNkulunkulu uSathane uyehluleka ukunqoba uNkulunkulu usesebenzisa abantu ukuthi efinyelele uNkulunkulu. Yabona nje khona yikho laphana indaba kaMordekhai abanye sebephosa ukufela ukuthi uMordekhai uthe yena kasoze ekhothamele umuntu lo ngoba bona bakhonza uNkulunkulu mana ngitsho njalo. So uphinda ukubone ku Revelation 13:15 ngiedela kuma verse lana ethi yona isilo lesi saphiwa amandla ngumfanekiso wesilo sakuqala mana enhle ngibale saphiwa amandla okuba umfanekiso wesilo sakuqala siunike umphefumulo ukuze sikhulume njalo sibangele ukuthi bonke abala ukukhonza umfanekiso babulawe. Usuthi ubona iparallel khona phansi lo uyala ukuthi ekhonze la ngale ku end times ezibuyayo bengayala ukuthi bekhonze sikhona isilo esizaphiwa amandla ukuthi sibulale laba bayala ukukhonza isilo lesi. So mlaleli othandekayo uyananzelela ke lapho ukuthi ke indaba yokukhonza lapha iqhakathekile usithi ukuthi sokukuhle ke ukuthi sihle sazi esimkhonzayo khathesi kungakafiki isikhathi ke sani sokuhlukuluzeka lapha njengoba sabona uHamani lapha ezondela uMordekhai labo bonke abakoJuda laphana kodwa nxa sisiya phambili laphana sithola ke i-challenge lentshukuntshu yokuthi ke sihle sisenelise ke ukuthi izinto ezincane esihlangana lazo ezenza ukuthi sikhothamele olunye ulutho singakhothamele uNkulunkulu kumele sizinqobe singacompromise khathesi ngoba kuzathi sokufika okukhulu kube nzima laphana. Nxa sigijima ukubana siye ekucineni laphana ake usikhangelele uEsther ngo4 ivesi ngo13 lo14 lapha sifika kumuca othi yona for such a time as this ngesikhathi esinjengalesi kuyini uNkulunkulu akukhulumayo kuyini uNkulunkulu akwenzileyo sifundele laphana. Ithi yona waphendula wathi ungacabangi ukuthi ngoba wena usendlini yenkosi ngowedwa kubo bonke abaJuda ozaphepha nxa ungala uthule ngalesi isikhathi usizo lokukhululwa kwabaJuda kuzavela kwenye indawo kodwa wena kanye lemuli kayihlo lizabhubha njalo kwazibani ukuthi uze kulesi sikhundla sobukhosi ngenxa yesikhathi esinjengalesi na. Siyabonga mlaleli kulamavesi amanye ongawafunda uEsther ngo5 ivesi ngo1 usiya ku3 uEsther ngo9 ivesi ngo20 usiya ku28. So sithola ke lapha ke uMordekhai esekhuluma loEsther ukubana njengoba ulapho esigodlweni ngubani owaziyo ukuthi lapho mikhona ufakwe nguNkulunkulu ngalesi sikhathi ukuthi wenze umsebenzi lo othize ngoba sokufakiwe isimemezelo sokuthi kumele sibulawe
wena sokumele wenze njani ume umbuzo khona lapha uthona izifundo bani esingazithola mayelana lalokho kuzakwenzakala ekugcineni njengoba sifundile ukuthi ke uSathane laye uzabazondela labo abangasoze bamkhothamela. Indaba kaEsther le yesibisela mfundisi ku memory text yethu ukuthi nxa amazwi kaMordekhai lawe setsho njalo uEsther kumele aye enkosini anti kwakumele aqale afake iappointment aziwe avunyelwe ukuthi uzabuya phambi kwenkosi kodwa kulokunye engikuthanda ngoEsther uMordekhai oqala uthi ungaze uzithulela uNkulunkulu i-deliverance izabuya kodwa ingavela kwenye indawo khona lokhana kusinika ukuthi uMordekhai wayekwazi uNkulunkulu kasozachiya abantu bakhe yedwa ngaze kwehlule mina ngale ukuba yimi ensetshenziswa ukuthi abantu bakhululwe uNkulunkulu uyavusa amatshe ikuJesu akutsho lingazidulela lini ngiyavusa amatshe but umlimi ujonge ukusindisa umhlaba so ngubamba umlomo ngamanye amazwi ke khona lapho umlimi ukuthi ukhangelele kulabantu abakhangeleyo ukuthi bawenze lo msebenzi. Exactly. uEsther mfundisi la umele anti nguyovuswa ukuthi ayemela amaJuda ukuze aphephe. Uvuse ibandla ensukwini zokuphela walinika imessage. Memezani abantu bonke baphephe. Yikho ethe angenzi lutho ngingaqalanga ngazisa. Konke kuyakwenzakala uNkulunkulu ivangeli leli fanele ukuthi lihambe emhlabeni wonke abantu bayazi indaba yokuphela kwesikhathi lothando lukaNkulunkulu bakhethe. Ngingazithulela mina mfundisi. Ibandla leli livuswe iremnant leyi ingazithulela uNkulunkulu uJesu wathi ngizavusa amatshe uIsrael wayizolo wafeyila ukuba yirepresentative kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu kehluleke ukusindisa umhlaba so silomlando madoda thina sesizwile ukukhanya lokho ukuthi uNkulunkulu usindisa umhlaba and izinto nazi indlela eziya unfolda ngayo ngokuveza kwelizwe kasikwamukeleni asikutsheleni omakhelwane sikutshele abangane kule ndaba engithanda yalezi sokuthiwa yi-sidewalk lo semchoveni siya engimnika ilifting siya ngapi engihambisana la engithenga la esilayini ethilini wonke umuntu ngoba isikhathi siyaveza ukuthi ngesokuphela wonke umuntu engigudlana laye indaba kabe yazi siyabonga so ngamanye amazwi ke mlaleli lapho khona siphiwe udaba lokubana sinjani siluhambise ebantwini bonke njengoEsther kwakumele asukume lanxa umumo ungakhanya usengani wawungavumi kodwa kwasokumele ame nxa kusithi ukufa kumele afe kodwa iqiniso lenjani likhulunyiwe lapha ungatsho ke amazwi akho laphana nxa sisiye ugcineni laphana udade uzakutsho awakhe laphana laye lo Mrs Mhlanga atsho wakhe nxa sisigoqa lesi sifundo kuyini esiphuma lakho kakhulu esingakunika abalaleli ngicela ukufunda Esther 9:25 kuphela then ngenze comment yami ithi kodwa kwathi icebo lelo selivelile enkosini yathumela imlayo ebhaliweyo ukuthi amaqhinga amabi kaHamani ayekade ewamisele amaJuda agcine esephendukela yena njalo yena lamadodana akhe balengiswe endaweni eyakhelwe lokho now into le kule walesikhetho eirony ukuthi lokho akade efisa kwenzakale kwabanye sokwenzakala kuye ngihle ngikulethe eduze ukuthi lokho uSathane afisa kwenzakale kithi khathesi yikho kuzayenzakala kuye ngesikhathi sokucina so thina umlando wethu ukuthi sazise abantu ukuthi bengayenzi izinqumo ezizabenza bephatheke kulokho okungamelanga bephatheke kukho okungumvuzo kaSathane ekucineni so thina asikhetheni ukulandela imlayo kaNkulunkulu sikholwe kuye loba ezinye izinto zinzima ukukholwa but sikholwa ukuthi ngobuyenelisa sikwazi ukuthi sisafe silaye ukuze singaphatheki lathi kulokhu okubi okuzayenzakala kuye uSathane lemuli yakhe in quotes imuli yakhe eyilaba abaxoxwa bonke ezulwini siyabonga elakhona ugcina engikunanzelelayo laphana estorini sika Esther ukuthi ufika to a point ukuthi bayahlangana basitshela ukuthi bona baza fast nxa sebefastile azafike to a point athi nxa kumele ngife ngizakufa ngesikhiwa ithi if I perish lathi sesifike esikhathini sokuthi sokumele simele iqiniso ukuthi even if kusitsho ukuthi sizafa ngangcono sife and nxa sisifa sile hope
yokuthi ngaze sife lapha vele sizakufa the fact yokuthi sizakufa kodwa ukhona uJesu wasifelayo and ozasiphendulekela abuye aze sivusa siye ekhaya ezulwini. Siyabonga sungenise indaba eqhathele lapha yokukhuleka so ukuthi kuqhakathekile ukuthi kube le element yokukhuleka nxa sokufika endabeni lezo. Ufuna ukuthini? Mina bengifuna ukuthi ngimbonge uNkulunkulu ngelizwi lakhe mfundisi. Uyalibona ilizwi leli ukuthi uJeku kwathinta ngendaba i-cunningly devised fable. Uyayibona ukuthi asonganekwana. Asonganekwana. Ayisonto ekhothwe ngechukela yazi into yonke imnandi into yonke iyajulu. Njalo uNkulunkulu ukuthi asambulele iziprofeti lezi. Abanye sile sesabe. Lokhu kuyesabisa, lokhu kuchayisa ngovalo, lokhu uNkulunkulu asonjongo yakhe. But uNkulunkulu isandla sakhe siphezulu kwewheel. Driving izinto usezivezile ukuthi ziyaqhubeka kanjani. Yikwetheka ngezilutho ongaqalanga ngaveza. uNkulunkulu kasoza abanye kulokuthiwa ikuchayela esakeni. uNkulunkulu wambula into yonke madoda nasi indlela and izinto ziyaqhubeka kanje. Kasamukeleni lokho, kasilungiseleni lokho. Bese ngithanda kakhulu isiphetho. uNkulunkulu abangabakhe uzabakhulula kuphela. Isiphetho. Even ijudgment liyane kaDaniel 7 ibisithi umbuso ubuyela kuma saints ngoba umuntu ususwe nguyisono kuNkulunkulu. Kodwa finally isiphetho sento yonke impisi iphelile. Abantu bakaNkulunkulu babuyela kuNkulunkulu. Yikho kuphele kule themba lethu khona. Siyabonga balaleli lababukeli naso isifundo uNkulunkulu abangabakhe baza kunqoba ekugcineni kanye lo Jesu. Okunye sikutholileyo esifundweni ikubana uNkulunkulu akasichiyanga uyasithanda yikho phela uJesu weza wazowaba lathi wazalwa wahlala phakathi kwethu waba inyama waphila kithi khona lokana luthando lumangalisayo okumele sinjani silunanzelele ukuthi uNkulunkulu akazange wasichiya uyasithanda. Kanti njalo kunye sikutholileyo laphana ukuthi uRuth lo Naomi uhamba laye aye ezweni laseBethlehem Efrata engunanzelele ukuthi kwakulobudlelwano obuhle laphana phakathi kukaRuth lobani lo Naomi yikho kwabalula ukuthi ahambe laye. So kuhle ke lathi ke balaleli lababukeli lapho esikhona omalukazana kabathandane labo mamazana omamazana kabathande omalukazana ngendlela enjalo kuza kuba khona ukuphilisana ngendlela enhle. Inkosi elomusa akayisibusise ikakhulu nxa sikhangela lezi zehlakalo zokucina ukuthi ke uJesu uza kunqoba lanxa kungaba nzima njani. Jack sikhulekele nxa sivala lesi sifundo. Asikhulekele. Baba sezulwini sithanda ukukubonga njalo ngelizwi lakho elimangalisayo elisikhumbuzayo mihla namalanga ukuthi uyasithanda njalo walungiselela indlela yethu singakabi khona. Sicela inkosi yami ukuthi emva kokufunda konke lokhu masingakugodli kuphela masiqale sikuphile abantu bebone ngempilo zethu ukuthi siyakholwa esikukhulumayo sibe sesiba tshela ke indaba ezinhle zokuthi uyeza ngolunye usuku endesifiso sakho Nkosi ukuthi umhlaba wonke usindiswe. Bejoyine lathi silungiselele ukuzwa kwakho kwesibili ngoJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen. Amen.